دهاوینê de deriyê dibistanên zarokan tên girtin. Lê ji ber rewşa ewlehî li bajarê Hesekê ew nemakarin wek berê tevgera xwe bikin û ji gelek lîsk û şahiyên xwe bêpar mane. Lewra navenda silav ya çalakiyên sivîl, şahiyek taybet bi zarokan li dar xist. هدفها مجي مشروعي بما انه داويا صاله خوندني متخصصه من بتشكي زاروكا برفهين روكي سباحه حياه تقريبا نيرو دي نشاطي ما رسم ورياضه بهفريه بس في سبيل من بتشكي جو زاروكا بغيرين بشتي في ضغطهان وفي جو حبكي ولو مكركبه نشاطي ما دو دريجه طبعا ايرو افتتاحيه ويناي بس اما ايرو ترفيهيه ان شاء الله حرسي ما هي هافيني جو نشاطي ما بردوام به روژن خوش باندورek erênî li ser derûnên zaroka dikin. Mîna vê şahiyê gotê de van zarokan karîbûn hestên xwe yî tenik di riya lîsk û şêwekariyê de derxînin. إيرو مليس عم بسطين رسمان نفار خو جديد إيرو أحلى يوم روش كيف عم إيرو قالك يخش بمشغول تليس مع بالي خدي مشغول رسمان مليس قالك يخش بو إيرو قالك يخش بو مشغول ليس ومرقصين ومع بالي خو جديدا وما رسمان ومحمد يشتكر وخش بو مش كيف من دافي روشو Ji ber nearamiya golbajarê Hesekê çê bûye. Cîgehên got bi taybet ji zarokan re nemaderiyên xwe vedikin û lîstikin zaroka mane tenê di hindirê malên wan de. Lewra pêdivî bi ahingin wisa heye. قالكي كيف زاروكي مهات وريستن حاجاتي وق في ليسكيبون وق باروجي طنقد اف برنامجا قو تشيكر واف ليسكا وزاروكار تشيكر قالكي خوش بون زاروكي ما كيف خوش بون وباش بون قالكي وام تخوازن تم بكررن وحرتم هبن سرار دا واقع برامجي هاني زاروكار جبرقد وقتكي طنقر درباس بون وزدقي تقيني ودماشا بيبي تشكينا ما دريسن ليسكي وانا مان وحديقه نمان جمع وملاعب نمان يوم ما كان زاروكي قبيبن منتزهكي برامجي ولو قالكي Di hindirê kevala rojên herî nexweş got ser zarokan re derbas dibin. Vê şahiyêkarî û girnîşînekê li ser lêvên zarokan nexş bike û wan hinekî dûrî hestên tirsê bixîne. Îvan Hesîb Rûdaw, Hesek.